kasih yuk, kasih yuk. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya ya dongan. Dan apabila kalian suka, silakan like dan share ke semua sosial media kalian. Selamat menonton, mau lihat Horas. Dihamu salutna hula-hula nami krina kam kali bubu kami neng Roma kami marsong batu jolomuna adong bata nama tu naman dok nak sundat na puduk tuk pesopalia dan kami sundat uhum tung si zaman tangan nami sosadia nuaing petok tulang pangidon nami semar baris-baris madinga kamu tulang ase kita hami tortor nami amang pangwal kor keci amang siolowan disok kami jongjong neng manomba batu tu orang ni rajai hula-hula nami kalim bubu si perdemui hula-hula na poso saat tubo na tulang nami pangidon nami dihamu para musik nami palu mata tagading mi omus masulim mi piltik dot hasapimi adong doa tanah matu naman dok haram biri silidung kopi desan sidi kalang datong di bibir damor sabtu tolonan paim majolo dihami arang-arang dairi abang maperjolo abang perjolo kasih Tapajolo tulang kasih tulang kasih Toruson, Rismai. Toruson, Ris tahu Ris.
Kapaica, kapaica. Horas, horas. Tulang na basah na tulang na lagu opung na lambok malilu. Marhitetan yang muna di saluhut na tulang. Boy dahahangon satu pangkat na tu sa rumah tua. Adong dohatan na matua na mandok mangula pangula di pasay duhut-duhut. Pasu-pasu ni hula-hula. Pasay mara di marsundut-sundut. Tulang na tulang. Bakot na marhal to manadagatan di robean. Horas mamu naman jalo sumba uhum nami si Banhur Margana. Saya lantu ganda na marihayta. Silokot yami tulang. Wahita na sarombongan. Salamat ha. Molate matutu dihamu amang boru nami adong dohata nama tua nama dok ni utur daka-daka mardabuan ebeng-ebeng rohamu marsoba di saluhut tami hula-hula muna marbunga-bunga tangan nami ba kamu mardunga kebe Oh, tulang. bago na marhal to matutu ni gatan tong ani robian oras mahami naman jalo saya ditabay tuha ma dihamu na sikat di mangale jadi buah amang boru ala nama manipuli nama te Oh, tulang. jadi dihamuna sekalian mahami langsung permisi amang boru di siala di pertikionon song ni bena boy terbaik kami lasma rohamuna diamu amang padenami adong dohatan nama dua nama dok ni tahu mual tio di bait tu panuhatan baik masih tio bado mutu kesehatan Kesehatan dok. Ya, Ramadan satu kali. Horas.